Dobrodošli u 5 minuta joge. Ja sam Nela, a ovo je maslačak meditacija. Namestimo se u udoban sedeći položaj prekrštenih nogu ili bilo koji drugi sedeći položaj koji nam je prijatan. Zarolamo ramena unazad i na dole, pošaljemo ih dalje od ušiju. Porastemo temenom ka plafonu, pritisnemo sedalne kosti u podlogu, a šake opušteno spustimo na kolena ili u krilo. Zatvorimo oči i pažnju usmerimo na dah. Sa svakim udahom i izdahom zapažamo kakav osjećaj stvara dah u našem telu, koliko traje svaki udah i izdah. Zapažamo širenje i skupljanje grudnog koša i stomaka. A onda dozvolimo da dah postane lagan i produžen, donoseći našem telu i umu osjećaj mira i opuštanja. Zamislimo da smo u lepom parku. Dan je topao i sunčan. Zamislimo kako nas okružuju maslačci i kako se njihovi vazdušasti beli cvetovi nežno njišu na povetarcu. Napravimo dubok lagani udah kroz nos i zamislimo kako nas ispunjavaju svi divni mirisi proleća, miris sveže trave, miris cveća i zemlje. Dozvolimo da nas ovi očaravajući mirisi ispune energijom. Sada sa izdahom zamislimo kako lagano duvamo jedan od maslačaka. Gledamo kako njegove malene semenke nežno odleću na povetarcu, odnoseći sa sobom sve naše brige i sav naš stres. Dozvolimo da nas ispuni osjećaj lakoće i olakšanja. Osjetimo kako se oslobađamo svega onoga što nam više ne služi. Sa svakim udahom punimo se slatkim mirisima prirode i sa svakim izdahom duvamo drugi maslačak, oslobađajući se svake tenzije, svake negativnosti. Osjetimo kako postajemo lakši i opušteniji sa svakim udahom i izdahom. Damo sebi vremena da uživamo u ovom trenutku mira i tišine u parku, okruženi lepotom prirode. Zapažamo kako nam se telo opušta, a postaje jasniji, prostraniji. Kada smo spremni, trepnemo lagano nekoliko puta i nežno otvorimo oči. Vratimo se u sada i ovde. Napravimo još jedan dubok lagani udah i dug rasterećujući izdah, osjećajući se opušteno i osveženo. Ponećemo sa sobom tokom čitavog dana osjećaj mira i lakoće, znajući da se možemo vratiti ovoj meditaciji kada god nam je potrebno da se oslobodimo od stresa i pronađemo unutrašnji mir. Hvala vam što ste mi se pridružili u ovoj meditaciji
Želim vam divan nastavak dana.